Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Agency for Sustainable Development Initiative, Kabadika Unit Jongka Social and Economic Life Development Department, Ka KGP Senat Sepngi, Klepen Menapat Ba, Yaga Shillong Run 10K Arachar Arpusan, Kaban Salong, Haka Atrik Unailar Arachar Arpusan, Bagajim Pendung Kerteng Kado Kanlong, Hadu Kapratrik Unaitung Arachar Arpusan. Hagajing Karam Laut Patai Kubot, Hakanyotrik Unaitung Arachar Arpusan. Kinong Penya Igla Pintip, Bakakusnam Pisa, Nagabentak Pejob, Hakakadan Kat Pras Nem Hadu Lepusan Snam, Nagabentaki Shinrang Bakikintei, Kalongsan Pusan Hajar Ikibuan Hakakadan Beningkong, Lepusan Hajar Ikibuan Hakakadan Kabaar, Bat Arpusan Hajar Ikibuan Hakakadan Kabalai. Nagabentaki Wepat Kikirdan, Ikinong job kibuan Hakakadan Beningkong, Kakusnam Pisa Kanlong 2,000, Ikibuan Baar, 1,000 tingka, Batlai Hajar tingka, Ikibuan Balai. Kindonduk Kikusnam Pisa, Kum ke Consolation Prize, Naduk ke Kedan Kebasaw, Haduk ke Kedan Kebahinyau, Kabalong Masya Hajar tingka, Nagabentaki Bahapok Kasan Snem Karta, Kasan Naduk Kat Pras Snem Karta, Kat Praduk Lepusan Snem Karta, Bat Yeki Brig Badan Jinduna Hakadikotmen. Nagaliang kejungi ka ya pestian tidak penpau ya kemensim jauh jauh semua ya social welfare department jauh kabarnya mereka kapal Aisyah ya kejengkersan pura macam senam apa ni berlong ya kenikaran kejungi ketim jauh kenikaran kejungi kalau run with different abilities. Ni datang atli kejengmu kawai kalau buat bersuatu ia kejengnya buat kejenglong kantor kibriu badan jenaki department. Kabar kate ban penifan ki project ki bakasina kelaseng na kabanta ki breu ki badan jumna ki partner kata Mairang Bidejoti Inclusive Secondary School Mairang nanta kawai pat ke community based rehabilitation center kabaran Hapok Mairang ni bat kawai pat kadeka Reverend America School for Disabled Molai kini ki katwai tuli ki senam ki ba ni ngelak long ke pomot bana tu senam arjar katwai laitang ki lai tuli ki senam ki ba ngi misal lala pan long ke de senam arko arkuwai bat arpa ke de ka por jong covid di ke impact jong ka kalong ka bakrau ngi yo iru ya ka acceptance la kalong ka balang bat kum juru haka imlang ka salang bat kini simenta ha ni ka ran ro kalong kibar hemha nado kibarit nado kikna bat kunjuru hado ki balaran baru kunjuru kita tiap kawai baka registration pade ni dan kawai kelomba ni lale ka online registration de nim don ka offline registration tang ka online registration bat kinu kibadan ke cingmu ban yasimenta kilapan register lane ban perlu ngeladi lengbar ke online ya ka baki lamban visit na ke website kedungi ngin sa ke link wat kumjuro na ke website kedungi ketika www.fsti.org Shillong Run 2025 tim dai tan kataru kini keran kedungi ni la ya trailang rekatru barka ran India di kala khamha ketika sinan keledi na ke berta kini keran kalau kuni Nagabentaki senior kebomot bakade katenki nadu na parking lot polo ground Laumali community hall Jayau Lumpurlon Jayau Saint Joseph Jayau Chapel Road Jayau Pedeng Resantia Waindo Sosun GS Road Kendailan DC Office Rajwapan Barik Point Malki Point dan KT Point Don Bosco Square Shillong College Shillong Commerce PGT College BK Bajoria School, Fort Furlong, Polo Bazar, Bat Sapoy ha, Parking Lot Polo. Di nabenta kaleti na kabendala ni karut na kabenta ki bahapo kasan senang bat na kabenta ki briu ki badon jenar katmet kalong. Nadu parking lot hadu kendailat kilong baju karut nantu pade na kabenta joti ki no sya Pegasus Hotel Polo Tower nanta bakon koi ha Polo. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya.
our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.